चेनब कना कना फारगे कना कना मदुगी बुक तौरगे एफआईआर करी लौखलगे पब्लिक तकी मफम द थंबीरबरब गवर्नमेंट असिना अदिगी मुक ngarangge mu ukhulgi thoduk si jo mu thoe sumaina sum akoi tawdana leiragadi akoi gi manipur praja je akoi karmaina asukuina akoi khangani akoi gi mere exhibitionism haitar mere tokenism ai ukhul chalure ngasidi aduga ai jiribam chalure haina hype gi muhurta akoi tasengna yamna long term policy ma ga loinana strong measures ama akoi lokhat phom tho I haibasi अखोई कांग्रेस पार्टी दगी अचौबा अकनबा अखोई डिमांड अमनी मरमदी मसिदा अखोइना यामना प्रजादसु फिल तौबा अखोइदसु फाउजबा उरिबसि कैनो हाइबा मतमदा मणिपुर की तंपाक इम्फाल ईस्ट इम्फाल वेस्ट बिष्णुपुर थौबाल कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट सिंजे तंपाक लेरिबा डिस्ट्रिक्ट सिंजे तसेंगना अखोइगी लॉ एंड ऑर्डर से रूल ऑफ लॉ से अखोइ लेरेन लौब याय फजना अदु करुम कांदा चुमना अखोइगी हिंसा याउदबिदा यामना नन वायलेंट ओइना पीसफुल लोइना अखोइगी प्रोटेस्ट तौबा अदगी अखोइ रैली चटपदा बाउबा अखोइगी सिक्योरिटी मेजर्स सिंगसिना यामना एक्सेसिव ओइबा कनो बाबो अखोइ उबा फंगे खबर दा करिदे इनाबो मतम युमदा सीसीटीवी कैमरा बाबा थुगाइबिरंबा सिक्योरिटी फोर्सेस सिंगना तौरोइदबा असुगुम्बा एक्सेसेस मैम युमदा गाड़ी थामगा गैरेज दा गाड़ी खामजर लेबो थुगाइबस कोई वीडियो दा करिदो सोशल मीडिया दा थागनरबस उइ समना हारबदा कोई तंपाक दी तुमित फोबो पाइबे यादो कर्फ्यू मनुंगसिदा अदुइ फिबम दा लेरे वेरेस चिंगी सिदना मी हालबा डे टाइम मतमदा मसिदा फोंगना टेररिस्ट अटैक चथरब समना हारबदा रेन ऑफ टेरर से लेरे बसिंगदा What is the state government doing? What is the central government doing? See, I hanjin hanjin hangjarabane. Hanjin hanjin namasi two is karigunaba. Kari damakta no hosipo sumba terrorist sing whereba masumba armed groups sing say rein in tawdri se karigunaba. Why are they allowed to freely kill innocent people? Public sing sumaina sathari se karigun. Tampak na karibta tawyadaba. Tumit fomo paibe yadaba. Peaceful rally bok tawyadaba. Protest bok tawyadaba. Singdana freely sophisticated weapons memo ma pairaga hiding bamatam da hapa cutting bamatam da kapa attack tong bamatam da tawrsi. What is the state government doing? What is the central government doing? Masine bakoina yamna hanjin na masi akoigi sumnagi akoi honorable CM na di lauthok pigre ukrul gi thoduk tu da akoi NIA da sinarani khodakta esgre se apirani. Is that enough? Akoi je kalma mi khara halaba NIA da sinaraga di paisa khara sinaraga esgre se apirani esga luenadra. For the last 3 years this has been going on. Kadi no ba koi sida law and order ki enforce to bangam da basingda masi pot sida koi ki praja singji atu ki mati wahan ba agi yamna irresponsible remarks kana kana mo political leaders singda BJP ki manung dagi akoi di chatlina no koi chatpa yade noi kangpu pi chatpa adi ukrul chatpa koi chatpa akoi di dum chatlina noi na ki ra chat da bai wani na hai ba gum yamna angang macha man ba yamna irresponsible remarks thore ado tasingna Madumaina makoina responsible loiba adugumba high ranking officials aduga akoigi MLA sing mantri sing na chief minister na high raga praja sing chu yarado male na koi chalur kan ka kari thu e sine bayam na hangning ba akoigi nungai ta ba thoduk sing se aduna koina haijening ba se state government should be very firm in their handling of the law and order policy लौखट को मतमदा यामना अकनबा अदुगुंबा स्ट्रॉन्ग मेजर्स करा कोई लौखलनिंगी मरुइना कोई जम्मू एंड कश्मीर दा थोखिबा पहलगाम इंसिडेंट दा थोखिबा मतमददी ऑपरेशन सिंदूर चथैब व्हाई नॉट दैट इज हैपनिंग इन मणिपुर दा कोई ऑपरेशन चथरे कनो तौरे मी खरा फारे अदु तौरे हाइबसे मसी पब्लिक तेसु सेंगना थंबीबा म दरकार ले हंजन कोई हाइजरिसनी ट्रांसपेरेंसी दरकार ले पब्लिक की कॉन्फिडेंस है मसीगी विन ओवर तौननबुगदमक्ता ट्रस्ट डिफिसिट लेरिसी मांगनदनबुगदमक्ता ngasibaवता त्रोंग लाउबगी इंसिडेंट थोखिबा यामना लाइबक थिबा अंगांग था मंगा ता ngairiba sagumdriba adigi sahi manga suruba angang leigidabadu ngasi numit kyani surage operation tore kana pharage chenaba kana pharage kana madugi book tawrage FIR kari lokhalage public taki mafam da thambi rababa government asina
adigi mu ngarang mu ukhul gi thoduk si jo mu thoe sumaina sum akoi tawdana leiragadi akoi gi manipur praja se akoi karmaina asukuina akoi khangani aduna central government nasu akoi gi manipur gi praja se kari haina khanbiri ge se question tawba hora abne akoi se are we part of India akoi se India gi akoi saruka mo oiribra se masi gi pen da ba nuai ta basina hangai ne JNK da thukpa kandana operation sinur chathaba surgical strike chathaba Manipur da thugana wayam tabo prime minister haibidaba condemn bo tawbidaba sympathy bo pumbidaba home minister orgasu adigi akoi ki prime minister orgasu BJP ki government se masina khalli se akoi Manipur se part of India ama uidena lobagira kari ginu makoi da seriousness ama what pigira natragana kari makoi da kari design laibage